FM kabari ndi batanganetse kambega mshimero digenda bone arali bashitamu bashipinde chano bega mshimero kabeka Facebook badode Parapara FM renanu misiote re live na ka YouTube redo wapo raba live apala ka Facebook badode Parapara FM renanu misiote busuza bondi zandema kabe bashipinde chano bega mshimero ngawra hapa na musi huko ututuwezo wa mutu nasa funi ututuwezo wa na musi di tutuwezo fedu sikeno bega mshimero chisuka magumuni bodokotela mutoti na Rasongori Dr. Bambaga. Ni Dr. Mutoti. Dr. Mutoti. Urukutira Mutoti rikubona waruchere kwa bobo waruchere pala chikudini bapfura chikudini baya muledani blockchain. Ndikote mudibori bashika duba mutuku bashika diropi mulalo usina bodo kotera ngapanda baba bangwana de. Well, ndo aluwa ndi mutu wa kwinesesa kuva mana na uva butukuni. Kwinesesa ndi kwamba ndo seza kuchirere mutu ane wachirisana na batu. Mtwane uyananguluza shidaka zikonani tingotenda kusokoto aluwa ndi petote wote ndo aluwa ndi chidibori konani ya kwine ndi mutu anochirisa hani kana ono arana kuitere kwa zituko imisonga nderati so ndo ba mtwane wananguluza ndo ba mtu anojera nta zitu ziri important uchiloni ndo ba mtu anotecheresa ndi chikolaiwa nga mutu angaba aupiyo ane ndumulwane atwa mtuku so long ndichiko elechedziwa zitu zvinenda ndichiseza ndawanori nendo rare zviya mpata zvatori ndi aluwe zvavudi ndizone ndo aluwa chikudini ndo thoma one chikolo until richi pfuruchera muledane ndaisa panda one chikolo high primary na secondary na secondary ndo jena Thoyando until ndichidwana ndi Univen ndichikuita honors zvala 5 chapana but ndo aluwa ndi muthu ane wananguludza zwithu zwa kwine witlori na musindiwe ndi muthu ane ndaba ene kamsirisa tu yange uri na komburisa twamba zwithu zwinjini nchikadiba ngeno ka primary ya pass muloro apa no banawo nanchiwodiwa zoro ngotodoba mini ndingasito zviamba kana zvingasikuitwa ngori chatozvumbura zvavudi mara ndandichizvidiva uri ndalwa ndichizvidiva uri ndidova muthu ane ndava ene namusi ndoboti ndasazvidiva uri kamusi ndingasvikira one ndavowana na budokotera but ndachizvidiva uri ndikotodova muthu ane magumoni azvodopedza ofunze ndoaluwa petu une vatu valwane karine vo kotsimunene vona vo kotsimulo ndo vatu vane vavachipfesesa zvithu zva chikolo ndipetu achijenwa zvikolo so ndo aluwa ndichitodori nane at least ndive muthu ononga vo kotsimunene vo kotsimulo vatu voyomapambanana venda aluwa nditsine navo ndo vatu vane vojera mafungo a xikolo ntha so zvontotowaedza nane uri ndidiwane ndiapo Pedzeri kopfu upfi musi nichikadelwa pana nichifunanga mandeso lugisa upfinga ba dziaini zvitofu upfina nichivani kusuko lugisa kani yavona mapungo azwadzi engineering ane pani kadhiba mtuku mumbulo zvingava zvazvihone zvatiswa ngauri ati zvino uchipasa vodzi grade 12 uyasvika une waba uri uyoita a certain degree utova uchimita the requirements it's called the maths and science zvine atungova good kazvo but if ever ndova ndi good ka maths and science ndandichikadiwana ndi muthu ane ofesa ka zva engineering ndi muthu ane ndiyafuna zvithu zva mishumo ya zvanda zvithu zva dzithambo zvithu zva ulugisa ungava umini chithu ndi kachitombalera but ndotoma ndathara nemunhu nanamusi ndichendotoralo dzi weekend kanji ndiyava ndikufarafara zvine ndikuvona zvingudzuzanye apa layani so ndizvi zvine ndozvifuna ubva kutukuni ndozviwana kavo mutoti vone vane mune wanga ndi muthu ane valuwa vachilugisa vana thundu ine vachidintsumbedza uri hei ishuma svio so ndachitoda uri zvezvi vasiyo namusi vahona zvezvo bombidza arauna zvine zvikotoitiwa vachiva vachikushuma ndava ndikosedza ndi muthu ane ndasedza chituruti zvienderuchera ngamanda uri ndisvike une chila chitu ndatochitanga nemunhu nagoroi ndinagoroi ine ndavusofi ndiline ndogumisa service ini ndingasizviyambe ngori chitodhiservisera nemunhu
ya zwinzhi ndi guda nga YouTube, but ndi muthu ane mishumo ya zwanḓa I'm very good. Na nṋe ndi ḓiseni ntsevhisa ya arali golini i ya vulea dzithambo dzine dzi a tenda u ṱomowa dza dovha dza ṱomiwa ndi zwithu zwine zwi nga konadzea. nombo mafhungo o uri musi ni tshi khou phasa maṱiriki na ni sa tuvhesa na ni sa khou tou konesa nga maanḓa maths na science na musi ri tshi khou ni vhona no ambara gaweni ndi pfha ungari hezwo zwi ṋea ṱhuṱhuwedzo muṅwe ṅwana ane a vha uri tshikoloni na musi ane a khou pfhesesa ungari nṋe ndi nga si swike ngauri a thi khou kona maths na science nga u tou ralo. Kha ri ḓo lavhelesa uri kha mafhungo a tshikolo hanefho zwa zwi khou tou itisani na ni khou tou kona nga maanḓa musi ni nga ḓi vha fha tshikoloni kana zwezwo zwo ri hai ndo makiseliwa na nṋe ndo dzi wana na nṋe. U swika hune nda vha hone hafha na musi a zwi ṱoḓi muthu ane a pfhi ndi genius tshikoloni. A thi ngo vhuya nda vuwa ndo ḓi wana u tshi khou pfhi ni tou vha genius. Thi ngo ḓi wana tshiṅwe tshifhinga u tshi khou vhaliwa top 20 a ndo ri top 50 hapfi na mulalo no mutoti nga ngomu. A thi zwi humbuli u bva primary until ndi tshi fhedza grade 12. So a zwi ṱoḓi uri u thome vhe genius, zwi ṱoḓa u tshi ḓivha uri ndi phase zwi khou ḓa ndo ita mini. Zwi ṱoḓa wo ḓi vhudza uri u khou ṱoḓa u phasa kana u khou ṱoḓa u sogola sa vhaṅwena. So na zwe zwe nda sumbedzisa uri zwi tshi ḓa kha u ṋanga dzikhonani nda ndi tshi lwela nga maanḓa uri ndi ṋange vhathu vhane ndi navho ri ḓo tshilisana khwine ri ḓo sumbedzana nḓila ya khwine. So nda ndo ḓowela vhathu vhane ndi vhone vho no vhaliwa kha dzi top 10 kha dzi top 5. So nda ndi tsini navho ḓo ndi tshi zwi ḓivha uri a thi ngo tou a thi tou vha genius lune ḽiṅwe ḓuvha ndi nga wana ndi khou compete navho, but ndi a zwi ḓivha uri zwezwi vha tshi ri khou yo vhala kana u tshi khou practicewa nda vha ndi tsini na nṋe ndi ḓo ḓivha ndi khou gaina something. Ndi zwithu zwine na musi ndo no vha varsity ndo zwi itisisa zwone. U tshi pfhi ṋangani gurupu u na assignment ya gurupu nda tshi lwela uri ndi ḓi wane ndi tsini na vhathu vhane I know uri vha ḓo phasa u fhirisa uri ndi ḓi wane ndi na vhathu vhane ri khou sogola roṱhe, otherwise ha ḓo sogoliwa u swika thi ḓivhi lini. Mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi ṅwedzi wa vhaswa, ndi mbekanyamushumo yashu yo fhedzisela ya ṅwedzi wa vhaswa. Hei ya na musi ara zwi tshi konadzea u funa no tou ṅwala no ndo fara na bambiri na bulupheni ni tshi khou ṅwala kha hetsho tsho thoma khonani dzine muthu a vha nadzo. Ndi ngazwo kha musi ni na vhukonani havhuḓi na khonani yaṋu Tshilidzi Mbedzi na ni tshi vha ni khou ṱuṱuwedzana nga mini? Hei ndo aluwa khwine na ḽa muṱhanga. Ndo ri ndi tshi swika muleḓane nda ṱangana naye ra vha tsini na tsini. Ndi zwinzhi zwine ro gudisana though huṅwe ro balelana mara nda tshi zwi ḓivha uri ndi khonani and ane u ya mpfhesesa nda ri ndi khou ṱoḓa ita tshithu kana ndi na zwine nda khou ṱoḓa ita a tshi zwi pfhesesa uri u munna u khou amba uri u khou ḓa ita tshithu. Ro gudisana zwinzhi, ro aluwa roṱhe kerekeni. So zwi amba uri ri tshi khou aluwa kerekeni ra tshi ḓivha uri ro funḓedziwa uri tsho no itiwa ndi hetshi tshi sa itiwi ndi hetshi. So nṋe naye ra tshi zwi ḓivha uri arali khou pfhi hetshi tshithu a tshi itiwi a ri ime kha ḽa uri a tshi itiwi. So ro sumbedzana nḓila, I think ro sumbedzana nḓila zwa khwiṋesesa hune a vha hone ndi hune nda vha hone. Ri kha ḓi vha vhangana though zwi dzhia tshifhinga tshiṅwe tshifhinga ri sa khou amba mara ndi a zwi ḓivha uri hune a vha hone u right ha khou sogola ngauri nḓila ro sumbedzana ya khwine. Ndi vha ndi sokou vhona ungari u aluwa zwi katela na u pfhesesa zwezwo zwo ri dzi khonani na uri sa ambi ḓuvha na ḓuvha fhedzi ri dzi khonani. And arali ni tshi khou nṱoḓa ndi hone na ine arali ni khou ṱoḓa nṋe ndi hone na nṋe arali ni khou ṱoḓa ini ni hone ni tshi khou itela nṋe. Ndi zwone ndi zwone ngori a tshi dzula a hone na musi u kha ḓi vha hone nda mu founela nda zwi ḓivha ndi ḓo mu wana. There's no way ine a nga mbudza uri u busy nda mu founela u ya fhindula ri a pfhesesana u ya ṅwana tshi nṱoḓa. So ndi kha ḓi tenda uri ri kha ḓi vha vhangana vhe ra vha ri vhone na u bva vhuṱukuni. Zwino aya mafhungo a muzika ngori a tou ngo thoma na ini hafha Mutoti? A si nṋe. Okay. Ndi tou pfha nga mavharivhari uri vho makhulu vha vha kha zwa vhuimbeleli. Ndo aluwa kerekeni kana ane ndo aluwa kha muṱa une wo tevhelela zwithu zwa kereke. So zwithu zwa vhuimbeleli zwi tou vha hone hayani.
ndi na khaladzi wa Tanje ova tshi ita zwo imba dzi khwayari. Ndi na mukomana ane hu sathu vha nne o vha a hone a tshi ḓivhidza makempisi but nga zwifhinga zwa kwaito then a kona u tevhela nne a tshi ḓo tevhela na khotsi anga ndo to hana ngauri vha vha tshi vho ri ṅwananga irani na nne ndi dzhene studio nda ri zwi nga si ite so ndo lwa muḓini une muzika u to funiwa vha understanda muzika ndi ngazwo na kha nṋe kha musi zwikone zwa vha simple uri ndi zwikone nda dzhenelela kha zwa muzika. Na ḓivhesa vhaswa ri dzula ri khou amba uri vhabebi vha songo ri hanela riṋe musi ri tshi tevhela miloro yashu mara ini mukalaha ndi ngani no vha hanela vha tshi tevhela zwe vha khou ṱoḓa zwone? A thi sure why ndo hana nda kha musi nda sokou fara vha ḓo ndzhiela fan base wa wana vhathu vha tshi vho pfesesa because ndi a zwi ḓivha uri zwi tshi ḓa kha u imba vha imba umphira so nda sokou ṱoḓa u luza fan base nda tshi nga wana kha musi fan dzanga dzi tshi vho ri nahone a ri thetshelese khotsi so ya ndi hezwo zwithu. Afha musi ni tshi khou thoma mafhungo a muzika zwo ni tshi vho tou thoma u tou ṅwala na u imba ndi musi ni kha murole ufhio kana ndi musi ni ngafhi vhutshiloni? Ndo ri ndi tshi swika kha grade 10 rine ri khou dzhena tshikolo ya standard 8 ndi hone nda thoma u tevhelela zwithu zwa muzika u ṱoḓa u ḓivha uri zwi itisiswa hani u thoma u ḓi rekhoda ndi tshi khou shumisa dzi recording tapes zwa u imba phanḓa vhathu I think performance yanga yo thoma yo vha nga matric dance ndi tshi kha grade 12 ndi hone nda I think nda ṱuṱuwedzea more cause vhathu zwe vha amba after performance vho sumbedzisa uri well I think hezwi zwithu ndi nga swika kule ngazwo ndi tshi swika univen nda vha ndo no ḓidzhenisa kha dzi group dza vhathu vhane vha tevhelela zwithu zwa muzika especially ono wa hip hop zwo recorder na u tou ṅwala dzi nyimbo dzine ndo tenda dza vhathuni I think zwo thoma 2011 after ndi tshi graduate honors degree zwezwi ndi busy na u ṱoḓa mushumo zwithu tshi khou konḓa nda ndi khou ḓikhipha busy studio nga u recorder na u ita uri muzika u vhe u tshi khou thoma ya vhathuni u builda fan base ya bamba nda ḓifhaṱela studio tshanga hayani uri zwithu zwi kone u vha simple so ya ndi zwithu zwine zwo thoma u tou vhonala 2011 2012 ndi hone vhathu vha khou thoma u ḓivha uri na muthu no pfhi Bamba ane a vha muzika wa hip hop. Ndi vhona ungari tshithu tshi konḓesa nga maanḓesa musi u tshi kha ḓi tou tshi thoma nahone tshi a dzhiesa tshifhinga no sumbedza mafhungo uri na kha standard 8 ri tou zwi amba nga tshifhinga tshetshila standard 8 grade 10 zwa sokou thithisa pfunzo nyana musi zwezwi ni tshi khou lingedza u panga mulenzhe waṋu kha nḓowetshumo zwa muzika? No, ndi tshi kha ḓivha kha standard 80 no ndi nga si ri zwa zwi khou khakhisa cause nda ndi kha ḓivha kha level ine ndi kha ḓi tou thetshelesa vhaṅwe na u dzula fhasi nda try nṋe muṋe u ṅwala dzanga nyimbo nda zama u ḓi rekhoda nga dzi tape recording tapes so ndi nga si ri zwa zwi tshi nkhakhisa cause a thumbuli kha musi ndi tshi khou wana punishment tshikoloni uri ndo ḓa ndi si ṅwala assignment nda ri ndi tshi sedza nda wana uri ndi ngori kha musi nda ndi tshi khou ita zwithu zwa muzika na musi zwo no lapfa zwi tshi vho ḓa tertiary thi humbuli ndi tshi khakhisea zwi khou itiswa ngori ndo sumbedzisa uri zwa uri nda ndi khou ḓo ḓiwana ndi huṅwe fhethu zwi tshi ḓa kha dzi pfunzo ndi zwithu zwine ndo tou aluwa nazwo u bva fhasi so nda si nga tshi tenda u tshi vha na tshithu na tshithihi na musi nda tou tshi funesa hani tsha ḓa hune tsha swika tsha nga nyima phanḓa kha uri ndi swike hafha fhethu so a huna fhethu hune ndo khakhisea kha zwa pfunzo nga muzika. Fhedzi zwi pfala u tshi nga vhona thikhedzo khulwanesa hafhayani zwi amba zwori ni khou ḓi wana thikhedzo zwoṱhe kha zwa tshikolo na mafhungo a muzika? Yes kha side ya mukalaha yes kha side ya mukegulu tshiṅwe tshifhinga wa tshi nga ri zwezwi u tshi khou rekhoda wa sokou mangala muḓagasi wo tsima ha vha ho wiswa main switch huṅwe zwezwo nga zwone zwine nda zwa tshi vha zwi khou mbudza uri kha u ite zwa tshikolo vha vhona zwi amba lunzhi though ndi tshi zwi ḓivha nṋe muṋe uri a zwi khou nkhakhisa a thina mushumo une kha musi wo ima une a u tea ndi tshi khou ita musi ndi tshi khou ita zwa muzika but vha vha sa zwi pfesesi nga u tou ralo but kha mukalaha I think vha vho nthembesa I think vha vho no vhonesa tshedza zwezwi ndi tshi khou aluwa uri
afha hune tshedza because athi humbuli vha tshi ḓa vha ntsengisa uri wine studio ni tshi khou tea vha ni khou vhala athi humbuli vha tshi ḓa vha nkhumbudza uri ni ḓo vhala nga tshifhinga ḓe athi zwi humbuli but kha side ya mukegulu ndi yone hune dza tshi vhuya nyana vha ḓo ḓi gungula uri no ni khou ṱosa studio no ni khou ita phosho muḓi wanga wono vha muḓi wa vhaṱhanga u dzula ho ḓala mini but nda tshi dzula ndi tshi vha vhudza uri vha songo tshuwa I know namusi no vha hone vha ḓo vha proud nga maanḓa nga maanḓesesa ngori ndi muloro wa mubebi muṅwe na muṅwe uri namusi muthu a tshi khou ḓiita zwa muzika kana a tshi khou ita zwifhio na zwifhio hu ḓi vha vhona zwiṅwe zwithu zwine khamusi anga zwi bveledza nga maanḓesa nga ngeno kha sia ḽa pfhunzo ndi ngazwo musi ndi tshi khou ita mvula zwifhinga ndo sumbedza zwa uri vhoramuzika vhathu vhanzhi vha sokou tou vhona u nga ri a si vhathu vhane vha uri vha khou ita zwikolo fhedzi wa ḓi wana uri vhaṅwe khevha vho no fana na vho Bamba mathina vha vhakati na mafhungo a zwa tshikolo kha ri ḓo lavhelesa muzika hoyu une no unanga wa Van Rap ngauri uri musi ri tshi khou ṱoḓa hafha fhasi ra pfha tshipfi ini na no fhumula nga maanḓa ende ri khou zwi pfha nga khaladzi vho vhusisiwe miyatenda vha tshi ri hayi hu muthu aluwa muthu o fhumulaho nga maanḓesesa u nanga uyu muzika wa Van Rap na tshi nga vha ḓivha no nanga muzika muṅwe na muṅwe ngauri thi vhoni uri Van Rap vha i khou ṱoḓa muthu o tou fhumulaho nga u tou ralo holi tshoni nangisa u Van Rap kha muzika yoṱhe ngori na tshi nga ḓivha no tevhela reggae na tshi nga ḓivha no tevhela gospel ndi mini ndo aluwa ndi tshi thetshelesa reggae zwavhuḓi u bva ndi tshi kha I think standard 6 huna muthu wangi introducer kha muzika wa reggae nda u thetshelesa nda u funa na namusi u tovha ndo sedza uri zwi tshi ḓa kha reggae zwi a konḓa nyana u nga swika hune wa nga build a fan base ya khwine compared to musi u tshi khou ita muzika wa hip hop so ndi tshi swika kha standard 8 ndo swika nda ḓowela vhaṅwe vhatukana vhavhili muṅwe a tshi pfhi Manda muṅwe a tshi pfhi Emmanuel ndi vhone vhathu vhane vho introducer kha muzika wa hip hop I remember ri tshi khou thetshelesa muzika wa Naughty by Nature ndi zwifhinga zwa album ya Chronic ya Dr Dre ra vha ri khou i thetshelesa ndi hafho nda thoma u vha na dzangalelo na lufuno lwa muzika wa hip hop ndi hone nda thoma u cause vha tshi ita zwa u ṅwala dzi lyrics ra vha ri khou zama u dzi edzisela so nda lingedza u ṅwala nda wana zwi tshi khou ita so lufuno lwa muzika wa hip hop lo thoma ri tshi kha ḓi vha high school standard 8 u swikana na musi so ndo tou nanga ngauri a thi to ḓivha uri why but ho vha na u fhaṱea lufuno lwa muzika wa hip hop ndo sedza mafhungo uri zwi simple u nga swika hune wa ṅwala tshiṱori tshau if ever una tshiṱori simple hune wa nga bvisela nnḓa zwine wa khou fila nga tshetsho tshifhinga u tshi khou tou zwi renda ngo tou ralo ezwi zwi amba uri dziḽa nyimbo dzoṱhe dzaṋu dza dzi tshi khou ri vhudza nga zwini na vha ni tshi khou pfukekanya ngazwo ndi songo vhuya na lidza zwidulo well dziṅwe ndi zwithu zwine zwi vha zwi khou itea nga tshetsho tshifhinga zwiṅwe hu vha hu tshiporofito ri vha ri khou profita zwa vhukuma ndi khou amba ngoho zwiṅwe hu vha tshiporofito ri khou amba zwithu zwine zwi kha ḓi ḓo itea ndi vho ofa no ṅwala namusi ndi vho ofa u ṅwala zwavhuḓi ndi ngazwo muzika wanga u si tsha toesa vhathuni cause zwithu zwinzhi zwine ndo zwi amba kha dzi nyimbo dzanga zwavhuḓi na zwi si zwavhuḓi vhunzhi hazwo zwo itea vhutshiloni hanga tsumbo zwino ri tshi khou ndi zwinzhi ma tshithihi fhedzi ende arali zwinzhi zwi amba uri zwi ḓo leluwa uri tou wana tshithihi fhedzi ndi khou itisa zwiṅwevho ndi khou bora okay. Not really but ndi zwinzhi zwine zwo vhuya ndo zwi ṅwala zwa nda mbo ḓi zwi tshila zwithu zwa zwiṅwe wana uri a si zwavhuḓi zwiṅwe wana uri ndi zwavhuḓi so ndi ngazwo ndi tshi vho uri ndi vho ofa u ṅwala arali vhulese lumbo lwo tou thoma lwe na lu bvisa lwo lu tshipfi mini lwa thoma lwo thoma kanzhisa u vho hedziḽa nyimbo dzine vhunzhi ha vhathu a vha dzi ḓivhi zwavhuḓi vha lu ḓivha okay vhane khamusi vho ntevhela u bva ndi na luimbo lwo no pfi Caroline
cause kha vho murepa kanzhi simple u thoma u ṅwala luimbo nga love song. I think vhunzhi havho murepa vha guda u ṅwala nga dzi love song, so na kha nṋe zwa zwi to ralo. I remember a song called Caroline lune ndo lu ṅwala hezwi zwo kale kale a thi tsha ḓivha uri ha khou itea mini, tsha ḓivha nda ndo ṱuṱuwedziwa nga mini uri ndi ṅwale nga Caroline, but hu na luimbo lwo no pfi Caroline. Matonga Caroline ndi muthu hu tonga zwo luga. Okay, yes, Caroline ndi dzina ḽa musidzana mara o vha a siho fhethu nga tshetsho tshifhinga. Ndi nga vha ndo to ṱangana naye nga murahu sa zwine nda khou sumbedzisa uri zwiprofito zwi hone huṅwe hanefho. Ndi khou humbula chorus ya Caroline. Ndi ḓo dovha nda zwi humbula zwa zwithu ndi a si tsha zwi humbula. It was an amazing day when I met you. Zwa ila hanefho. Ndi khou pfesesa uri ndi ngani ni sa khou ṱoḓa u amba ngalo. Ya zwi yela hanefhaḽa zwa lapfa Tshipani. Fhedzi ndi khou tama u ḓivha uri zwa ḓa zwa shanduka ngafhi he na vha ni tshi vho ḓivhudza uri zwa zwino ndi tshifhinga tsho uri ndi to futela kha pfunzo kana kha ini o ngo vhuya havha na tshifhinga tshe na awela mafhungo a pfunzo na ni khou ḓi bika muzika ni tshi khou ḓi sa phanḓa na mafhungo a tshikolo? Dzo vhuya nyana ndi tshi khou ita degree ya masters University of Western Cape. Ngauri ndi tshi registera heiḽa degree I think ndi tshone tshifhinga tsha he ndavha ndi tshi tovha ndi kha peak, ndi tshi tovha nṱha ndi hone fhethu he vhathu vha khou thoma u ḓivha uri hu na muthu no pfi Bamba. Ndi wone ṅwaha we nda releaser luimbo lwe ita uri ndi ḓivhe khwine lwa Masindi. So u release lwa luimbo zwa vha zwi khou amba uri ndo no vha muthu wa vhathu, zwi amba uri ndi khou ḓo ṱoḓesiwa dzi performance, vhaṅwe vha ḓo vha khou ḓa attention kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, vhaṅwe vha ḓo vha vha khou ḓivhuisa ngauri zwino ndi vho pfi Bamba. So ho vha ho no vha na zwithu zwinzhi zwine zwo no vha tsini nga tshetshiḽa tshifhinga. So zwa swika he zwa ṱoḓa u nkhakhisa nyana kha zwithu zwa tshikolo ndi tshi khou ita masters. Because I remember dzi colleagues dzanga dza haningei vha ri khou ita roṱhe masters vho vhuya vha ḓa kha nṋe vha nkuvhanganela vha khou mbudza uri mutoti a ni nga fhedzi ni dzula ni siho weekend iṅwe na iṅwe ni khou flyer, weekend iṅwe na iṅwe ni khou flyer, ni ḓo ṅwala nga tshifhingaḓe. I remember ndi tshi vha vhudza uri zwi nga itea nda fhedza phanḓa ha vheo nangwe ndi tshi khou ḓi flyer every weekend because a ndi ḓivhi uri ndi khou flyer ndi tshi swika ndi tshi flyer hune nda khou flyer hone ndi swika nda ita mini a ni zwi ḓivhi. Vha vho sokou ḓivha uri ndi khou flyer because ndi na booking dzine khamusi ndi khou yo imba kana ndi khou ya huṅwe fhethu. But nṋe muṋe na nṋe nda zwi vhona uri hu ḓo vha hone hune ndi khou baizisea kana hu ḓo vha hone hune ndi nga baizisea. So ndi khwine khamusi ndi zame u fhungudze, mara u nga si fhungudze dzi bookings because ri vha ri khou amba nga tshelede fhaḽa fhethu and fhethu he nda vha ndi hone i vha i khou ṱoḓea ḽa tshelede. So ndi tshi vho ita PhD ndi hone hune zwithu ho swika zwa to konḓa tshoṱhe tshifhinga tsha vha tshi si tsheo. Zwi khou itiswa ngauri ndo ri ndi tshi vhuya Univen nda fhiwa tshikhala tsha u funza matshudeni, nda wana tshikhala tsha u registera PhD. So uri muzika u dovhe u vho tshi kha ḓivha hone hafho wa u hone mara kufhinga kone kwa kona u vhesa kuṱuku kwa unga ḓi wana ndi tshi khou pfi Bamba u studio u khou recorda kana u khou prepare project album house tshena. Ha tshi nga to namba to vha na khamusi muṅwe muthu vho on khumbela uri khomela nḓe ri vhe na studio session na luimbo luthihi mbili dzine ndi khou tea u vha ndi nga ngomu. Khamusi nda humbula uri well irani ndi yo refresha muhumbulo studio nda ya, but PhD yo swika ya tou tsima muzika wanga totally. Nda tou ḓivhudza uri kha ndi ime ndi thome ndi focus kha uri i fhele, ndi focus kha uri ndi funze vhana zwa muzika ri ḓo vhuya nga murahu. So ndi hezwo zwithu zwo ita uri ndi swike hune khamusi nda tsima kana nda vha ndo fhumula nyana zwi ḓa kha muzika. Zwo itiswa nga uri havha na pfunzo dze nda ndi khulela uri kha ndi fhedze ngo ndo dzi ita tshifhinga tshilapfhu vho nadzo, mara mafhungo ndi ori
dza fhela yeah. Nambo musi ni kha ḓi tou thoma uri ni muthu ane a vha uri zwithu zwa no ṱoḓa zwi tshi dzula zwavhuḓi nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa ndeme ya uri sa muswa nga thi ri kha ṅwedzi wa vhaswa sa muswa ndi lavhelese tshithu tsha vhuṱhogwa vhutshiloni yanga ndi thome ndi ṱhaphudze tshone ngauri zwa zwino khaedu iṅwe ine nṋe nda khou i vhona kha vhaswa ndi ya uri ri khou ṱoḓa u ita zwithu zwinzhi nga tshifhinga tshithihi ende na musi ndi tshi khou ṱoḓa u ita zwithu zwinzhi nga tshifhinga tshithihi ndi nga ni vhudza uri ndi ngani ndi nga ḓa nda ni vhudza uri ndi khou tea u ḽa beni ndi tshi ri ndi khou yo performa ndi khou ita muzika ndi uri ndi khou vhea vhurotho nṱha ṱafula ndi khou tea u ita zwigede na zwigede na zwigede fhedzi ini no dzhia tsheo na zwikona uri nṋe ndi khou thoma nda imisa zwiṅwe zwithu zwoṱhe ndi lavhelese tshithu tshithihi i nga ḓivha kha musi tshiṅwe na tshiṅwe naho arali hu zwithu zwa pfhunzo fhedzi uri ndi ḓi wane ndi khou tou ri fombe kha tshithu tshithihi ngauri a zwo ngo leluwa kha vhaswa vhane ri khou vha vhona namusi ndi zwone a zwo ngo leluwa u ḓi wana u tshi nga swikelela tshithu tshine wa khou ḓi tshi swikelela hu na zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwa vha tsini na iwe kana wo ḓi dzhenisa khazwo ndi ngazwo ndi khou sumbedzisa uri ndo ri ndi tshi pfhi bamba ha vha khou thoma u vha na zwiṅwe zwithu zwine zwi attached tsini na nne zwine zwi nga u khakhisa so zwi vha zwi khwine nga nnḓa musi u tshi ḓithemba sa nne u ya kona u nga vha na project mbili dzine u nga swika hone wa dzi fhedza arali wo ḓivhudza ḓi fhedza u nga dzhena tshikolo wa ḓivha muimbi u nga dzhena tshikolo wa vha mutambi wa bola u nga dzhena tshikolo wa ḓivha zwezwo zwiṅwe zwithu zwine wa funa u ḓi zwi ita tsini mafhungo malwane ndi uri wo ḓivhudza u swika gai uri hezwi zwithu zwoṱhe ndi ḓo zwi kona ndi ndoṱhe kana hu na vhundeme ha uri etshi tshiṅwe ndi vhe ndo tshi tsima ndi thome ndi fhedze itshi u fana na zwe nda ita ndo tenda u khawada dzi fene dzanga cause nda tenda uri a tshifhinga tshoṱhe tshine u ḓo takadza muthu wa zwikona what about iwe muṋe khwine u ḓi takadze kona u takadza vhaṅwe so nṋe ndo ḓi takadza nga hezwi ndi tshi khou zwi ḓivha uri havha ndi ḓo vha takadza nga murahu na zwithu zwinzhi zwine ndo zwi sacrifice ndi tshi khou itela uri ndi swikelele hafha nda ṱuwela kule na vhangana zwiṅwe zwa zwithu nda ḓibvisa khazwo u itela uri at least ndi vhe na focus kha uri PhD yanga i fhele because ndo sumbedza uri yo lapfhesa PhD ndi degree ine wo zwi kona nga tshifhinga u i fhedza nga 3 years ndo i fhedza nga 7 years ndo i fhedza nga 7 years zwi tshi vhesa ngori tshifhinga tsha tsho no vhesa tshiṱuku ndo sedza na uri ndo no vha lecturer ndi khou tea ndi khou funza khou tea ndi khou maka tea ndi khou isa vhana fielding so tshifhinga tshanga tsho ri ndi pfhi ndi khou ita project yanga research yanga zwa mbo tshifhinga tshine ndi tea ndi khou zwi ita nga madekwana kana early nga madautsha so ndi tshifhinga zwine muthu vha na khofhe so zwi nga itea nda ri ndi tshe busy dza siku namba dza farisa zwezwo so ndi ngazwo kha musi zwo swika hune zwa lapfa mara I think at some point zwi a itiswa na nga supervision une wa vha nayo u tshi khou ita iyo project ndi nga si ri ndo leka supervision but na tshifhinga tshe supervisor wanga contract yawe mbo ḓi fhela so nda sala ndo ḓi imisa nga ndoṱhe zwo mbo ri nda ndi khou tea u ḓi supervise nda ndi khou tea u ḓi funḓedza uri zwithu zwi itiswa hani I think ndi na a year or two ine nda ndi tshi tou vha ndi ndoṱhe ndi tshi khou ita research ndi ndoṱhe I think at some point zwone zwithu zwo delay the whole process ya u complete my PhD but is important uri muthu kha khethe zwithu zwine wa zwi ḓivha uri u ḓo zwi kona and u ḓo zwi fhedza u sokou ṱanganyisa zwithu zwi a lengisa nga sokou thoma business na musi matshelo no vha kha iḽa matshelo ndi iḽa u wana hu sina na nthihi no khou tshimbila ngori zwino a una focus ine a una tshithu tshine wa vhewa focus khatsho muthu ane u dzula a fhethu huṅwe na huṅwe zwiḽa zwino pfhi all over the place zwi nga si tshimbila ini ṱuṱuwedzo nahone tshi khou i wana ngafhi ngauri ri tshi khou amba zwino hu na matshudeni ane a vha uri u tou dovholola murole wa vhufumi na vhuvhili u tou dovholola grade 10 kana university ho ralo u ḓo wana muthu a tshi nyama ndi khou ambiswa ngauri nani tshi nga ḓivha no vhona i tshi khou ya kha ṅwaha wa vhuṱanu na ri hai nṋe hezwi zwithu hu sini ngori khamusi ni khou feila kana mini khamusi ngo vhona uri zwi khou dzhia tshifhinga ni vha ni khou vhona gai maanḓa tshiphiri tsho vha tshifhio kha ini uri ni ḓi wane ni sa khou nyama ngauri zwa zwino ri khou vhona vhunzhi ha riṋe sa vhaswa ri tshi khou nyama kha zwine ra khou zwi ṱoḓa
nga nyimele dzo yengo pambana, dziṅwe ri na ndango nadzo, dziṅwe ri na ndango nadzo. Zwino heḽi ḽa thoma tshithu ḽi a ṱoḓa uri tshi fhele. Ndi believe kha zwezwo uri tshi no thomiwa tshi tea u vha na magumo, ende uri tshi swike hune tshi a fhela zwi vha zwi khou ṱoḓa iwe u woṱhe na vhathu vha khwine tsini na iwe, vhathu vhane vha ḓo lwela u phusha, vhathu vhane vha ḓo dzula vha khou humbudza uri habe huna hezwi no zwi thomaho zwi tea u fhela. Kutsanga ndi vhone vhane vha tshi dzula vha khou vhudzisa uri zwo guma gai, i khou fhela na project, avha vhanna vha ri mini. So zwi ṱoḓa hu na vhathu vhane vha pfesesa khwine zwithu zwine wo ḓidzhenisa khazwo, vhathu vhane vha ḓo u sapota, vhathu vhane vha ḓo u vhudza uri a u ngo ita mistake u tshi thoma hezwi zwithu, vhathu vhane vha ḓo ni sala murahu always vha tshi khou lwela uri u swikelele miḽoro yau. So kha nṋe zwo itiswa na nga u ḓivhudza uri PhD ndo i thoma, vhathu vha zwi ḓivha uri vhaṅwe vha khou ita PhD vha ḓo ṱoḓa u ḓivha, vha ḓo ṱoḓa u pfha ḽiṅwe ḓuvha hu tshi pfhi bamba o fhedza. I remember ndo ya nda zwi announcer kha DJ a tshi kha ḓi shuma na Ḓivhambele, I think kale. Ndo ya nda vha vhudza uri ndo register PhD ine ndi ḓo i fhedza usi kale, a thi ngo i fhedza usi kale, zwo dzhia tshifhinga mara ku ḓi amba ḽeḽo uri mafhungo ndi uri zwi swike hune zwi a pfhi zwo fhela, ri kone u dovha hanga uri vhathu ri vha vhudza, ri kone u dovha ri vha vhudza uri hezwiḽa zwithu zwo fhela, ende zwo fhedziwa ngauri muthu a vha o ḓi vhudza uri tshithu tshine nda khou tshi thoma tshi tea u swika magumoni. No amba mafhungo nga research, a ri lavhelesa uri research yanu na ni khou researcha nga mini musi ni tshi khou ita thesis? Ndo researcha zwiṅwe zwithu zwo no vhidzwa upfhi cyanobacteria, ndi dali. Hezwiḽa zwithu zwine nṋe ro aluwaho mahayani ri zwi ḓivha khwine, tshigubu tsha maḓi tshi sa ṱanzwiwi u ya swika hone nga ngomu tsha ḓala zwiṅwe zwithu zwa muvhala mudala, zwo pfhi dali. So nda khou ita research ndo sedza hezwiḽa zwithu uri eḽia dali ḽi fhaḽa a ḽi nga si swike hune after tshifhinga tshilapfhu ḽa ri vhangela mathada na ri sedza mitakalo yashu, ngauri eḽia dali vhaḓivhi vhazwo vha ri ḽi a swika hune ḽa releaser dzi toxins, dzi vhidzwa upfhi dzi cyanotoxins, dzine a dzi ngo tendeliwa uri vhathu vha swike hune vha dzi ḽa kana vha dzi nwa na maḓi, ngauri dzi nga u vhangela malwadze zwino tsini kana a ri vhangela malwadze ro sedza tshifhinga nga murahu. So zwo ita uri ndi nange hei research ndo ri ndi huṅwe kha vhupo ha Venḓa Tshigayoni tshine thi nga tshi ambi nga dzina, nda wana vha tshi khou shumisa haḽa maḓi, zwigubu zwi re na heḽo dali u collector maḓi ane hezwiḽa vha tshi khou gaya mavhele a ya ṋukadziwa, mavhele a ya ṱanzwiwa zwezwiḽa a tshi khou gayiwa. So nda vha ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri okay, aya mavhele ri khou ṱanzwa nga maḓi, edziḽa dzi toxins dzi nga swika hune dza sala dzi mugayoni na muthu o ḓa na mavhele awe a clean, o to a kaṋa henefho a kaṋa, but a tshi vho huma tshigayoni u vho huma na mavhele ane ono tshikafhala. So vholwani lwa vha mukalama uri ndi swike hone nda vha hone ndo sedza
tichizo phalaphala FM zitorali khaino mbekanyamushumo mulezi obdinga mande sovoka mkala bado mumbula muloba namba muloba mswana bamba anena kamuzika reshikwamburi musi achizvika he awela one abasi mafungori abasi charwa badi kana muzika wose kudipa lini hai otodzika zvavudhi achikaditorwa bukuma hune namusira kumubona achibofi dhokotera mulalo mutoti azimudeliwo sotoraliwo ende musi bachikumubona pano kainombe mushumo utobathutuwedza unokhava vamwe vasva vane vakoticheresa kainombe mushumo na vabebi vane vakoticheresa khava vahumbudze vana vavo vane vavora vangoivona inombe mushumo vaye vaivone uri zviyakonadzeya uri mutu uyabva kuri ave muimbi ave dhokotera kana ave achikadisa phanḓa na muzika saizvi muzika achitova zwithu zvine uyazvifuna tichirisa mbeke mushumo rotigedha vana Miss P namusi rotigedha navo dhokotera mulalo mutoti ane vanji vamudiva nga la bamba hange khanḓi uchimo ya zva muzika ya ndandikadiri ndazvihumbulaisai nauri ndodifara ubva mathomoni ainoni nyambedzano zvotonana vachivojenerera andaluswa ngava muthu Walfred ndikotsiyanga ndi vhone vho fhira nṋe zwi vha tshi khou ri o munna o fhumulesa ndi vhone vho fhumulesaho fhira nṋe tshine tsha ndidza ndi tshi humbulesa zwe vha alusa zwone ndi ngori a vho ngo vha mubebi wa hashi kha nṋe na vharathu vhanga na vhakomana vhanga vho aluwa kana vho ri alusa nga nḓila ya u itela uri ri ḓivhe uri hu to imiwa uri muthu a swikelele hune a khou ḓo swikela hone a ri ngo aluwa fhethu hune khamusi muthu a tshi kona u swika hune a wana tshiṅwe na tshiṅwe tshine a ṱoḓa nga tshifhinga tshine a funa background ya si khwine u swika hafho a vho ngo vha hashi ri tshi khou aluwa a vho ngo swika hone vha ri tambudza kana a vho ngo swika hone ra vha na dzimbudziso uri a vha muthu ndi vhone kana vho to ḓa ro no vha hone ndi tshi khou sedza thi zwino wa vhuya wa ḓidzhenisa kha muzika wa hip hop una kuambarele kwa hone na mambele so ngavho 2000 tshetsho tshifhinga ndi tshi khou introduce kha muzika wa hip hop ndi zwifhinga zwavho Ja Rule ndi zwifhinga zwavho DMX ndi zwifhinga zwa a tshemboro maṅwe marukhu mahulwane tshiṅwe tshifhinga a tshi tshimbila khuhu hone zwithu zwo no pfhi tshikhoṱho zwine marukhu hone a tshimbila a fhasi ha so nṋe nda khou ḓi swika hone ndi tshi khou rea vha mukala vha ngo swika hone vha mpha tough time kana u nkonḓisela vho tenda ndi tshi ita zwithu nga nḓila yanga ndi ngazwo ndo ri hu to nga vha vho no vhona uri hu na tshedza already nda tshi vha na problem badi ndi tshi khou tshimbila zwiṱaraṱani muṅwe muthu a ḓa a vha khou ḓo ntsengisa uri wa ngo tshimbila na vhurukhu vhukhuwa hu tou uri a thi muthu wa si khakhathi but nda tshi vha pfela vhuṱungu uri ḽiṅwe ḓuvha ḓo ṱangana na muthu wa khakhathi ane u ḓo uri why ini ni tshi khou ntsengisa nṋe ndo bva hashu khou tsanga vhombono ndo bva ndo ambarisana ini ni nnyi ane na ḓo ḓa na ntsengisa uri ndi khou ambarisa hani ndanga ndi khou bva muḓini une a hu na munna so ndi ngazwo ndi khou ri a vho ngo swika hune vha nkonḓisela vho ntendela nda tshila nga nḓila ine nda khou ḓo tshila ngayo hu ḓi tou uri sa mubebiwo hu na fhaḽa na fhaḽa hune vha ḓi tea u gaida mara vho gaida mara vha si ṱoḓe u tou dzhenelesesa hu muṅwe a si nga si tende ndi tshi bva na vhurukhu wono khuwa not uri a khuwa vha vho tshi khou tou wa ngauri ndi vhuhulwane because kuambarele kwa maniga nga tshetsho tshifhinga kwa khou tou ralo ra tshi ṱoḓa uri ri vhone ro ambara mabutsu na maṅwe marukhu a size 38 u tshi khou tea u vha wo ambara size 28 wa wana na tshiṅwe tshikhipa tshine u vha u sa ḓivhi uri ndi short sleeve kana ndi long sleeve a sokou ambara na matshaini wa wana zwone so nda ndi muthu we a vha a nga heyo nḓila u swika
nyambo mbili ngangeno mukegulu ni bamba chizulu ngangeno mukala bamba chivenda zoshera mlenje nga ndira de kha muthu ane na vhene namusi a ngo to swika hune khamusi zwa ndangari zwo vha khaedu side ya mma asi side ine vhathu vhane khamusi ro to aluwesa ri tsini na tsini hune ndangari vho swika he ndavha ndi tshi vho ḓowelesa vhamba tshizulu kana ndo swika he na miṅwaha ye nda tshila na vhathu vha hamma no na zwizulu zwone na musi ndo dzula hafha a zwi to bva khwine zwi to humbuleliwa mafhungo ndori zwezwi ri nga ndi kha side la mai at least ri kone u vha nawo zwi kone ri a amba na vhazwana na mini na mini but a ngo swika hune khamusi nda nga tori zwo vhanga problem kana khaedu hayani ri tshi khou aluwa na uri mma ndi muzulu ndi zwithu zwine ro ḓi zwi dzhiela nṱha zwezwi ro no hula u tshi vho pfhi baba gai a zwithu zwine kha ri tshi kha ḓivha vhaṱuku ri khamusi ra tshi zwi dzhiela nṱha ane ro ḓi lutshela mangondi tshikhuḓini muleḓani une luambo ndi Tshivenḓa vhene vho mma ndi vhone vhane vha tshi khou tea u vhona uri vha kone Tshivenḓa ri kone u vha na u davhidzana khwine. Ndi ṅwedzi wa vhaswa mbekanyamushumo yashu yo fhedzisela ya ṅwedzi wa vhaswa ambani na vhaswa ambani navho ṱhuṱhuwedzo ni vha ṱuṱuwedze vhaswa vhane na khou vha vhona namusi ngauri hu na khaedu nnzhi nga maanḓesa dzine dza khou itea na uri nga dzi bule dzoṱhe ndi vhona ungari hu na zwiṅwe zwine na nga zwi sia na vhaswa uri musi vha tshi takuwa na musi vha tshi fhedza u thetshelesa noni mbekanyamushumo vha wane vhumatshelo havho kana vhutshilo havho ho no shanduka nga nḓila ingede. Ndi zwone kha vhaswa vhoṱhe ndi nga ri zwine vha zwi ḓivha zwine a vha nga zwi pfhi nga nṋe ndi zwa uri ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine zwithu zwi vho konḓa nyana compared to murahuni ri tshi khou aluwa zwithu zwi khou konḓa ri kha ḓi lila na namusi uri a hu na mishumo a hu na mini ndi zwithu zwinzhi zwine hu khou swogoliwa out there but zwine na nga amba zwone ndi uri kha muswa muṅwe na muṅwe a ri zame u takutshedza ri vhone uri ndi tshifhio tshine nda nga takuwa nda tshi doba tshi nga ita uri vhutshilo hanga vhu khwinifhadzee ndi khou amba ndo sedza mafhungo khamusi a kha side la business cause I think zwino ndi yone nḓila ine muthu anga dzhia yone u itela uri zwi vhe zwa khwine zwi sina ndavha uri u khou rengisa mini zwi sina ndavha uri vhathu vha ḓo ri mini so long tshine wa khou rengisa itshi tshithu tshine tsho tendeliwa a u khou ita zwa u rengisa zwithu zwine zwi nnḓa ha mulayo so long u tshi zwi ḓivha uri zwithu zwine wa khou rengisa ndi zwine zwo tendeliwa ende zwi ḓo ita uri hayani hu vhe na vhurotho ḓa ṱafula kana zwi ḓo ita uri iwe nga iwe muṋe u swikelele vho zwithu zwine wa khou ṱoḓa u zwi swikelela takuwa u dobe tshetsho tshithu u swike hune wa khou ḓo swika hone ara zwo zwi konadzea ti nda ndi tshi ḓo humbela ngei kha Jones thu khou ḓa zwino Jones nṋe ri tshi tou fhedza fha nda ḓo humbela uri a ri ṱusele miniti nyana uri fhedzise fhedzi tshifhinga a ri tshena na luthihi vho dokotela Mutoti ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshavho vha ḓovha na madekwana vhuḓi u khou livhuwa sa nṋe ndo livhuwa kha vhane vha khou thetshelesa vhanga vha tshi khou mangala uri vho dokotela Mutoti ndi nnyi bamba mara namusi a tshi apfhi bamba upfhi dokotela Mulalo Mutoti ngene ra ro ḓigeḓa naye na musi ndi tshi khou tenda no popular musi ri tshi khou vala uno ṅwedzi wa vhaswa zwi hone zwe na guda zwone kha ino mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa na musi yo tou vha ṱhuṱhuwedzo ni me ni tshi zwi ḓivha u bva na musi pfunzo ndi tshone tshiṱango ndi luambo lwe vhabebi vhashu vha aluwa vha tshi ri vhudza zwone ḓuvha na ḓuvha fhedzi rina ra ta ungari ro thanya badi ngori ra vha ri tshi khou vhona ungari vhutshilo vhu tou ngari vhu khou thoma u leluwa nga zwigede na zwino na zwiḽa zwe ra ri khou kona u ṱangana nazwo na musi ri vho zwi vhona uri vhutshilo a vhungo tsha leluwa u fana na mulovha namba mulovha mutshilisi wa Phalaphala FM bva hafha ri khou mafhungoni a vhara ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ri ya dzedze ni vha khou ḓisela nga mubveledzi wa ino mbekanyamushumo Jones Mr Lavalava bva kha Miss P na Jones kha vhe madekwana vhuḓi Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.